Daki Hajar Ngut ki Samla Kynthei bat Shynrang ki bawan shaka jingelang thungkam hakatanat Border Security Force hapo Khubojylla Meghalaya kabalalong haka alpupra tarik unailar ha auditorium so tham kini ki Samla ki lawan shakmat ban sngap iki jing ai jing tip kaba companya halor ka rukom thungkam hakatanat BSF kabala khot da ka office DC East Khasi Hills District Hakani kasngi ban batai ya karu kompen kret thepkam Shipai BSF u Rajiv Kumar Sharma Commandant Establishment BSF ulawan ban ajing mut shaki spa ngut ki Samla nakaliang ko office DC lawan ban mi khmat da u ba S Warjri MCS Additional Deputy Commissioner ban penshai bat pensngau thu da kaktien khasi nalor u Colonel Sebastian Marbanyang Zila Sainik Welfare Officer ki bala sam jing tip shaki Samla Habakran Shakilat Pathai Khubor u Rajiv Kumar Sharma Commandant Establishment BSF ulaong. Kani ka post kabala khot kam Shipai BSF Lais Ngut kalong tang nagbanta ki ST SC tang nagbanta ki Samla Khubor Meghalaya. Ula kitbok ki Samla Khubor Meghalaya ki badan jingmut ban Rung kam Shipai kin wan ban thep ya ki kot kisla ha maupat headquarter. Nakaliang UMCS ba S Warjri ulaong. Kani ka jing khot ban ai jing tip ni jing hikai ban thep kam Shipai ya ki Samla Khubojylla bakin yo ya ka jing mut ban tip ha ban thep kam Shipai namar bon ki Samla khasi kim tip ya ka rukom thep bat kim jubna bat kani ka post balai spatli na ka banta ki STSC kin yo ka lat ban Rung ha ka kam Shipai Ulaong nakaliang ka DC office kan sepen kre ka coaching class na ka banta ki tu ki Samla ki bahap ban tho ya ka exam kam Shipai For Dadengiri, Tikri Kila and Gambage on 3rd of September. Then subsequently Demdema, Batabali on 4th of September. This is for the best Garo Hills. So we have given 3 days for the candidates who are eligible to come over to our Chura Center, Dhanagiri and deposit their applications physically there. After that, Southwest Garo Hills, they have given 1 day, that is for the Beta Singh, Jigjag, the Melge and Khuborkhasi on 6th of September. So they will be reporting to Dhanagiri Tura campus for depositing their application on 6th of September. After that, South Garo Hills, that is on 8th. 7th is Sunday, holiday, and 8th of September, Bagmara, Chokpot, Rongra, Gyasupada, Siju. These the candidates who belong to these blocks and districts of Garo Hills will be reporting on 8th of September. Then comes East Garo Hills. They will be reporting on 9th September. The blocks which are covered is Lambo, Rongzeng, Somsek, Samanda. So our 10th is North Garo Hills. The blocks covered are Resubelpara, Kakakuta, Bajing, Dova, Dogre. They will report on 10th of September 2025 at Dhanagiri Tura location. For East Khasi Hill district, we have divided it into 3 dates starting from 2nd of September. That is Meliam, Mosindam, Shela, Bolaganj, Peninsula. They will be reporting on 2nd of September to Mopat, Lal Ground, Mopat campus, BSF, Shillong. Second, that is on 3rd of September, Mong Krianeng, Mokflong, Mokenkyu, Khataran Song, and Light Khubor. They will be reporting on 3rd of September. Same Mopat location, Shillong. Third is 4th of September, Shoyong, Mopat and Moghlai area. So these are the 3 days
it is basically to avoid heavy rush of candidates. So we have divided it into seeing the population of the district, and we have divided it into 3 parts so that there is not inconvenience caused to the candidates and to the recruiting agency also. So kindly bear with us on this issue. And then West Jantia Hills, we have given date on 6th of September 2025. We are covering the blocks, third class, second. Rung supaya. Atu badan guna, kemudian guna lupa punya supaya. Hari mereka good, lawan sebut, but I perceive it effort to be berkunjung kini pau ni pun lawan muncul lagi ikut. Malai mesti ini. Jadi berkait dari Kynthei sistem jangka DC office, hamtam dari kita tu bahasa. Te kumat dari DC office itu interest bah, malai guidance siapa berkait. Te tempat apa di sana tu mesti interest. Lain dan dia coaching kelas lagi dia jingkai, semua ban dia akan 100%. Nomor 2 kan balak kapital atletik. Ada DC office, tapi Islam bisa dilihat yang sempurna. Karena majoriti bola gini orang pun menganggap sebagai. Nama lagi yang menganggap sebagai bagian dari itu pun. Jadi dia juga biasa. Dengan Samla itu benar. Yang army itu benar. Pun tidak. Tapi ikhlas pun dia sendiri pun tak. Tujuh review. Apa kali ini kalau kita lapas review, kamu kan sana ni. Agreement sana terlapas. Kes laki-laki itu balakli mereka agreement dan examination. Jangan lupa. Okay, good. Jadi itu biasa sampai orang clear lagi, orang is totally offline. Kemudian jadi online, kemudian dia apply kamu. Mah, tapi skill bila batai sir, tadi berapa kali skill dari kan basic skill. 21.7 harus 99.1 kita basic skill. Nanti kita juga sampai dia, email service Khubor ke announce Khubor. Tetapi kalau itu orang orang dah cakap, orang 60,000 per month. Nama kita sejak itu service ni, kita juga kami tapi video announce saja. Dengan apa ini kita boleh bah ini kan equipment ialah organize haki 2 places. Nama lagi baru district berkait dan ini apa? Kemudian BSF 200 battalion BSF apa dalam diri apa pula? Berkait all the 5 districts of Brown Hills dan ini apa kerja apa pula? Maka 7 district yang khasi jadi apa beli kan ini apa? Apa beli? Nanti jadi berkait. Buat lagi ini ka dokumen oleh 14 page. Kayak lagi laptop ni dates asli dates. Mau kau belum confuse. Kau ini date dibatasi lagi tapi harus submit di dokumen. Yang application form confuse. Bagai ini admin card. Jadi jika bangun kami admin card ID isu lagi. Hanya juga sesuatu itu kita pakai form yang application form 2 pages application form. Kita pergi fill out properly in block letters. Kerana belum confused. Nanti baca admit card tu, kita pilih. Hakasnya pilih seperti ini dokumen. Kita ada itu, akan tu pilih seperti dokumen, application form, kita submit. Dan nanti kita cek dokumen, kita cek semula, kita cek berapa. Kita tahu apa admit card itu kalau ada majoriti, kita ayat lagi untuk teman-teman. Baik sekarang lagi. Bagi dia teman-teman itu atau apa dan semua digit ke anda. Dalam distrik, dalam distrik apa kata itu. Nanti kita berkait apa kata ini detail for all the 12 districts. Ayat ini jika berdengar, jika mereka ini jangan satu ini application form. Apa yang kita sudah cerita dari Baispa. But ketika first time opportunity Kini ialah terang lagi ST yang mesti ini. Terang lagi siut private. Dia apa ini kalau apa yang contoh itu jaga siut private ini ada lagi dulu yang memperdalam siut private. Nama kita terus sketching ni apa yang kita.
most important field type certificate. Second most important document bila pembiayaan tahap mereka ikut ke domicile certificate, kadang PRC, kadang EFC. Bukan yang confuse semua ni. Ikut EFC certificate, kadang kalau armed forces certificate, tambah kali ke PRC kadang dijuji, kadang mustahil lagi dijuji. Baru confuse. Apa agreement entry bagi penjaga pun kena confuse. Kayak kita ada mustahil kayak kita PRC, kayak kita EFC. The only difference kadang PRC, the permanent resident certificate. Balik ke umum FC dengan Mahathir I mentioned, this certificate is valid for permanent to paramilitary forces in the armed forces. And the more yang tanpa MEG Meghalaya EFC PRC. Maka itu dikena upadan dari certificate, tidak nak apply untuk orang lain. Nama dari certificate kemampuan video alam sebenar itu tambah anda tidak apply. Yang certificate kumanya dia apa dia apply kena ada biru. Gimana apply berbaik? Gimana ko office jona? Ngantai ko office kita tanpa embos building lah. Embos building. Kilo bala apply ke ni PRC EFC certificate. Warna ko office jadi ya mereka application reference number. Baru penting. Film tay anak office ni tu, ngalih tu. Nato ani compile ke ni list. Masa faksi bahasan, ti bahasan kan bisa orang untuk concern di badan dunia kontrol. Tapi dia apa bantuan? Termasuk apa yang semua soalan ini detail apa office dunia apa yang berkelingan itu. Jelas ini better office. Yeah, BSF is organizing this recruitment rally exclusively for scheduled tribes of Meghalaya state, and Government of India has sanctioned 300 vacancies for eligible, constable, GD, male and female candidates from Meghalaya state. This is a golden opportunity for the scheduled tribe of Meghalaya state to appear in this, and the recruitment process will be completed in a short span of around 3 months. So it is a very important for all the scheduled tribes of this state who wants to join, who are the aspirant to join the forces. So this is a golden opportunity, I would say, to join BSF. So if the training is finished, these boys will be posted in our border on the other state border, so international border. That is a policy matter, and when they do their training, they are basically initially they are given borders on. Thank you. Nakalang ka district administration jo ke East Khasinews district ngi ju shem man Khubor la da gidon ki vacancies kamtam ha ka bai dei bat kam spai ngila ba kna gi jong ni kamtam ki badan ski thai nong kan nong thai order kim ju yo ki information ka spang ka vacancy la ni kum no kin apply teng la da ki tip pa kadam ka vacancy ru kim tip kum no ban apply ye no ban approach ke gi jing don kam in terms of ki court kisla bat pen kre ka ta te namar ka ka daw ha pa man nakalang ka district administration ta ngi ju pen long ki career guidance and counseling program na kapos Khubor kanang bagi kena ki jong ikin yo ek taka direct guidance in kumno ban apply kumno ban pen kre ela diru kanang ba kin yo ban clear omtang ye kanika competitive exams but ya kanika physical efficiency test but kumjo yo ek medical test kanika loktang platform ki kena ki jong i bakin guide ki no bas dang hadu bakut bakin dai ngin dai yo marba da kumba man hakani la dapi kenmau ngidang hapo about a month back ngidang penle gitu ka agnivir mo coaching ka bangi penlong ngi ai training shibna ki ka bas ko tanar ka long ban na pedeng gitu kena ki mai coaching sis pa aku ngut kumalong Samla ku mangile kani ki pas hadu kendai pun riungut nak liang ke East Khasinews district but ka Meghalaya hi bar aku gidon hadu kumba sans pa nyo kulai ngut ba pas ka written exams te katu pen i baladang i ai coaching ba ki kena ki jongi kadon ka chances ki bakin kam kam paus kemar kam lagi kini exams bakin nilai yo la do banyo ki kam sarkar At kumo pila don ang feel ko UMCS so hatu kan don nem so da ki se ki we padi kila lanti umde tang ag bedi ki force kala ban long ki civil service hatu kan don nem kata ka jit mu pada yes nakalim ko jongi manlako ngiju kwa hi ban pale kini ki coaching na kapos Khubor ka bay bat ki civil services ki LD ki UD post kunta ki ru ti nakalim ka sarkar menta under ka chief minister youth development scheme kini ki chief minister create guidance counseling program kumta terter ki nila ban organize kini programs ti manakani ba kila ki vacancy ki bay day berkat nivir berkat BSF menta yakini ringile banang ni sekamar ngindang le kita ki program
saka initial officer. Thank you.